Men kendinizde karmap aldım, başka biröydü taap alıptır. Men başka alışka tuura kelip atat. Men toktop tur balam, men barayın. Anan keyin süйлöşöbüz dep oylongучак boy 3 günden keyin balam jogolup ketdi. Men keldim birölerdi taap, bizdi közüge ilbey, balдар közüge көрünbey. Balamды jok kılıp koydular. Jok kılganda mıkaçılık menen. Dünyada jok nerselerdi kılgan. Deri içirgen birinci kelinim. Deri içirip, uğlandırıp, jatkırıp koyup bir tuğan, bir tuğanı çakırgan. Ökö kelip, men uyumne gilemge orup alıp çıkıp ketken. Alıp çıkıp üylörüge aparıp, bilgenderini kılgan, müçölögön. Müçölögönde dağın otun aralacı motopila menen müçölögön. Baş betlerini küygüzgön. Bilbeyim bularda kanday jaza beret. Azırga çeyin hiç kim bizde suragan jok. Tergөөчүлөрдөн suragan jok. Sot 2 ayga degen 2 aydan ötüp ketти. Dagы эле sotu боло элек. Men bardыгынан суранам. Şu kılgan kılmışkerlerдің жазасына мыйзам түрүндө көрүп Bir gün aldım telefon buldu. Tayne üydömün ayalım yok, 3 balam kardeş eken, arasından var tukmak geldim. Şunu pişirip vereyim, anan jatam dedi. Mayli jatıver kelet de kak barat dedi. Şu jürgön sene var da, jürgöndür bir jakta. Mayli baldarın toygozdagan jat dedi. Şu ötüp koydum. Ertesiga sağır men nejigital nejesi vardı. Tayne jigitali kayak tekeni çok dep. Anan geldim koşulup. Kesem çok. Çiğdeli çok. Köçe cığ adam. Maşına batpay tiş çaka. Ber çok tolk etti. Çok. İzlegen özü jakşı bola oçu. Manettin moykası var edi jakşına gana. Şonu işledi dedi. Ötken ketken balların maşınasını oңдоп beret dedi. Birge beker kıp bergen eken. Birge puldu kıp bergen eken. Şu jigitelini jogotkondorgo. Bana biz tavşağız da 3 gün ana şekli izleştiler haligi balдар. Jigitalın jakşılığı 3'ünü izleşebiz de. 15'ge jakın dostu var eken. Dostları geldi, bari geldi. Apası Moskva'da da hiç kim yok enen bir şey etti. Kenayda oturup tergөөчүлөр soradı. Siz menen süйлöşkön eken ece. Ne dediniz de. Süйлöştü, jatıp dur sağır kelerce bir vakta keler sener. Kirip jatıverdi, onu jatkızıp koydum. Sağır ile tutsam ecesi vardı, jigitali 2-3 günden beri yok da yine tavalbay etavuz dep. Anan keldim koşulup kesem turat eşikten aldı jık maşına dostları tuğan uruk bari jık. Kelgenimde daim külüp jaynap, jakşı mamilede biröge atçı katı süylөгөнүnü körbetelem. Kayında iş kılıp atsa, jigari dostu kimden uyda olsa elpek bolup daim jardamını ayabagan jigitelem. Emin oşol günden süröptep özüm oyloy turgan bolsam, misal üçün oyloy turgan bolsam, jigitalini kapa olup, ayalı şonu kapa kılıp emetken bolsam, misal üçün jogolgongo çeyin kapa kılıp öldürüp jok kılgan bolsa dagım, biz bilmedik de 2 günge çeyin kavar hiç nerse jok. Bir gruppadan uğup şuntup jogoldu yüzöy salabız degenden uğup kanan keldik biz. Kelgen uçurda ne bolup atat, kanday tuğandar, sizler jakın jaşaysыңар, ukkandırsыңар, bilgendirsiңер, kanday kabarlar bolup atat bu. Men şu nemeden jariyadan uğup geldim. Desem mına jerde magazinin kamerasında düşüptür. Şu jigitalini jogolgon günden başlap 2 jolu tünü Matis menen adamlar kelipdir. Oşol Matis menen ol eşikten bul eşikten kiripdir. Bilbeydi şunu yeme anıktap tergөөdө karap atat da anık menen oşol adamdardı Matis aydap kelgen adamdardı taktasa anan keyin çıkat ko dep kalıştı. Anan mayli emi çıgar dep tursak angıça bolbay uje biz күнөкөрлөрдү taptık dep nemeler içki işler bölümünün rayonluk içki işler bölümünün adamları kelip biz syomkaga alabız çıgыңыздар ketиңиздер dep ошондой dedi. Anan biz bu yerden alыстап ketүүгө тура keldi. Biz ketkenden keyin bul uğup atkanyma mına koңuşu koloңдордун içki işlerдин aytkanyga özlөрүнүн moynuga alıp ketkeniге karaganda kelindin özünün süylөгөн sözüge karaganda özü o matistер ne keldi anan sizlerдин үйүңөргө
bu жерге эмне кириптир десе, men үйümde hiç kim yok kalgan uçurda jengem özü matista aydap kelip meni menен şerik bolup jattı uyumda deydi. Bul öldürüp alıp akalarını çakırıp çıkarganda jönötkönde bu nemeni söýöktü. Jönötkönde bu öldürgen balanın ayalı dagы savçasnik bolup atar. Jigitelinin özünün ayalı bu jerde главный rolda oynap atar. Uşulardı özüge жараша статьясını koyup bularga dagы tergöge tartıp iş жерде түшүнүк кат алган жери көрүнбөйт tergöv işlerinin. Biz uşuga öte narazыбыз. Almaylı. Başkasını tartpasa koybosa dagı mınavi eki özünün moynuga algan jigitти sotunu jasay berse bola beret. Bularga başka hiç kanday anıktamanın keregi jok. Biz uşu sottu keçiktirgeniге öte büt tuğan uruk. Bujun elinin bardығы narazı. Сурағаныңызда ұмшықпай қойған. Кейін анан Уудадағы балдар келіп, ошолорго жай-жайын айтканда, ошол издеп таап чыкканда. Тапкандан кийин моргко бардым мен ошол. Моргко барганда бул энеңизди бир 9 мүчөгө бөлүп салган. Мисалы, башыны кесип, баш сөөгү жок эле да. Баш сөөгү жок. Başı жок. Başın жарымы баш эле жок. Мен ойлойм бул бала бул жерде буу өлтүрдүм дейт. Мен ойлойм бул башыга бир нерсе менен урган да. Муну буу өлтүрүп кое турган бала эмес эле. Өзүгө тың бала эле. Мен ушу буу өлтүргөнүгө ишенбейм. Bir nерсе менен урган, ошондон кийин ушу баш сөөгүнү жок кылышка аракет кылган да. Азыр эми мына текшерүүнүн жыйынтыгында 2 айга узартып салды. Тергөөнү. Муну эми жаап жашырып атабы, биз билбейбиз да. Эми ошо өлтүргөн күнү мына аялынын азыр вообще эле келини, ошолордун келинини кошпой жатат да тергөөгө. Кимдин келини болуп калат? Өлтүргөн баланын аялына. Келиниңиздердин жеңеси болуп калат, а? Өлгө ошол жерде өлтүрүп алып кеткен күнү ошо жеңеси санабар мына жерде жаткан. Анан эртең менен акасы да ошол жерде жүргөн. Мына мен акама кирип, ону муну сурап, биздин кандай реакцияда жүргөнүбүздү байкаган да. Анан келин ошол күнү айтпай 2 күндөн кийин айтып атат, 2 суткадан кийин. Иканар жоголду. Ондо дагы бизге айтпай, тагаларга барып айтып атат. Мен ойлойм бул келинин жеңеси ошол күнү бул жерде кандай эме болгон болсо эми ошолор билет. Бул өлтүрөм дегениге мен ишенбейм да. Бир нерсе мен урганбы. Бул бала эмес, бул өлтүрүп кое турган бала эмес эле. Анан ошо келин менен жеңеси ошо өлгөн күнү ошол жерде жатып, мыяктарды тазалап, жалбырактарды алып барып дашка күйгүзгөнбүз деп атат саунанын үстүгө. Азыр эми бул тергөөдө өлтүргөн күнү мына жерде жаткан болсо, мен кошпогонуга мен ушу коркоо органдары менен түшүнбөй жатам да. Ошого түшүнбөй жатабыз. Неге муну кошпойт? Ошол жерде жатып атса, анан мына милиция тарабынан келип мына кошуналарды сураган адам жок, бирин дагы. Мындай нерсе болгондо келип сураш керек эле. İştegen жерде дагы сөздөр чыгып атат ошо келинден, түнү менен тупурак ташыганбыз деген сөздөр болуптур. Ошолорду баары эч ким сурабай жатат да. Анан биз азыр эми отурабыз, эмне кылышты билбей, сотту күтүп эле. Эми сотту дагы 2 айга тергөө үчүн 2 айга жылдырып таштаптыр. Эми биз түшүнбөй эле отурабыз азыр. Бирок аныкталган. Ошо өлтүрүлгөн адамдар ким экендиги бүт бардыгы аныкталган, э? Аныкталып, мойнуга алып атат. Бирок мына келин менен жеңеси ошо өлтүргөн күнү мына жерде болгон да. Машиналарын көргөн, жеңеси ошол жерде жаткан. Камерага түшкөн, ушуларды азыр кошпой жатат да негедир. Эмне болсо жакшылыгын аябаган бала болчу. Билбейм эмне себептен ушундай муктаждыкка барган. Адамчылар иш кылгандар, мүчөлөп күйгүзүп туалетке таштап сиздерден сураныч
ушул икеме кайдыгер карабай жардам берип кетүүңүздөрдү суранабыз. Бужунун элинин атынан, туугандардын атынан. Жашап жүргөндөр кандай экениге мен түшүнбөйм булардынчы. Жакшы эди жигит алям. Неге мындайча болду билбейм. Эч ичкен эмес, мындай ичип эле көчөгө чыгып кеткен адамдардан эмес, жогош. Кайтты көрсө салам айтып жакшы үй бүлөсүгө тың бала эди. Эми эмне дешим билбейм. Бул тарыхта жок нерсени кылдылар булар. Эми кылгандан кийин мойнуга алып өз жоон тартыш керек. Если ушул ишти кылгандан кийин санагар жаныга жатып өзү дагы өлүп калыш керек эди. Мен тилегим эле ушул.